Elizabetta. Жақсылықтың көзі жақсы болсын деп тілейміз. Bir қатырамен бұл жаппайды демеңіздер. Ең күшті демекші. Анда азырман арқамыз. Белегімізді құжаттап 3 жолдан ғана көтеріп қоямыз. Ол құттықтаймызды сіздер болса, мен жылдық құттықтаған болса. Құжаттаймыз. Sizlerden belki karşılarınızda kurabiyetinizde sizin konuda şu yerlere aramaksanızlar olur. Konayın görüsüne Caratkan Allah Teala mokça manevileriniz, deveniz, bulunur olsun siz görüşünüzde birbirinizle, beytlerinizle, ömrünüzde. Sizler kançalık beytlerden sürüştürmesine ihtiyaç olan çok bağlı olur. Екі жастықта ойрашпай қарагелде елімізден ерушілден сіздерден алғаш жылдақтан естелік сүрілгі үштереді аннасын екі жасы бар құттықтаймыз алғаш елімізден.
Болушуп эки жаш жуп болуптур жар жар, кубанышып эл журту кут конуптур эй жар жар. Толкуп келген мейманга той баштайбыз жар жар, болушунча аянбай бой таштайбыз эй жар жар, бой таштайбыз эй жар жар. Алтын ордо гүл бакча, талалуу бол жар жар, артыңардан ээрчиген балалуу бол эй жар жар. Ак элече кол алып ыргап жүргөн жар жар, жакшы менен sizlarga deng so'qqa nice mutlulardan bo'lib gelin o'g'limiz egizakni teng siylagan gelin o'g'illardan bo'lsin. Janobi sevgilisilar bo'lsa barchamizga bu ularni yaxshi hurmatini ko'rib Selam arkadaşlar. Biraz çok anlattırmalıyız mikrofonu. Eyvallah hakkım olsun. Kardeşlerim bakın olsun. Nasıl olduğum maçında böyle nasıl oluyor? Ben bakıyorum. Azada konuşmalar. Canlar için hakkım olsun. Kardeşlerim bakın olsun. İnanılmaz oynadılar. Üstüne Arda'nın en büyük 5 tane kalmıştı. Nasıl oldu? Ekvala hakkı olsun, ömürleri uzun olsun, denizlolukları için olsun. Anı tapkan sizlere anlatın oldular. Vakti zamana, halkınların denizlolukları için olup, ömürleri için olsun. Çarpışkan bollar bekar olsun. Arda'yı iki jakı tengsizlagan, ülkünde yaştadan oldular. Nasıl ne yapalım? Bağırlardan sokta oldular. Ekvalos baktırı olsun, denizloluklar cümle ömürleri olsun, kardeşlerimizden Tiyaktan, sizlerde silagan, bıraktan bizde silagan. Yine bu yaşlardan olsun, gelecekler, gelmez, yetkili teşvikler olarak. Ama şu, Ekvalos içine pataktan olsun, beş boylarında, mesela beş boylarında sohbetleşte, siz çiğnersiniz. Bu da kendi elimizde de yiyebiliriz. Keliniz, Kuda, ulak da veriniz. Mikrofonu canlılara aktarmalıyız. Min yıllık kudalarından bağlılar. Şu canlara bilen Aktiyar'a cezalıkların koyuları tutmasın, vakti oldular. Aslanın bağlılarından olmasın. Çünkü koyuları şu peşiklerini yola Tamam. негизи Аллах Таалага жага турган болсо, анда бүткүл ахирет бактылуу болсун. Ошон үчүн Аллага жага турганда бир деңгээлге жетишкен экен. Миденин максаты ушу эки тааныбаган эл журтту бириктирип туруш ар дайым өмүрүнүн акырына чейин. Эгер өкүлөр өмүрүнүн акырына чейин бириңиздер сыйлап жашай турган болсоңор, анда бул Куда сөйгөн бар 1000 жыл болуп кетет. Ошол бала чакаңарга чейин кийинки келе турган урпактарына чейин ушунун баарын чындырып тура турган болсок, биз 1000 жылдык Куда болобу деп башына айтылган бизге каалоо тилектерин мына балдарын сүйгөн атта болобу деп турган болсок, анда 1000 жылдык Кудалар болот сөзсүз түрдө. Эгер аны кылбай тура турган болсок, анда бул мекенин максатына жетпей калат. Эгер ошол ынтымакта жашасаңар, Аллах Таала силерге жакшы балдардан, жакшы кыздардан, жакшы уулдардан, жакшы небер чагып, жакшы үйдө бактылуу жашоону насип кылат. Ошон үчүн баары тилектеш бизе ушул никеси өкөлүн үйлөнүү максатына толук жетип берсек деген. Ошол сиздер менен бизде көмөктөшүп, силер тараптан кудагайлар биз жактан баары көмөктөшүп, ушуларга болгон акыл салтыбыз өмүрүн акыл нерсени айтып турушубуз керек. Бүгүнкү күн менен баары бүтүп калды. Эми Аллах Таала бактылуу болсун, өмүрүңөргө береке берсин, жашоо ысыкманда кемин болсун, келечегиңер кең болсун. Аллах Таала иманды таква уулдарга насип кылсын. Ушул тойлор болсун. Сый урматтарыңызга кудагайлар, Аллах Таала ыраазы болсун.
канчадан да тургузган болсоңор Аллах Таала ошончо рызыкты өтүп өзүңөргө кайтарып бергендер болсун. Assalomu alaykum. Shu barimizdan to'yga guvoh o'tirasizlar. Shu baxtiyor bilan janara baxtli bo'lsin. Qarg'ashgan bo'lganlar üzülmesin. Butaktan Xudoylar, xudolar barimizdan aman bo'lingizlar. Ming yillik xudo sevgi bo'lingizlar. Ata, apa, sizlarga iltifatlar barimizdan aman bo'lsin. Qisqa so'zimda shu. Qilolmay yurgan baxtli bo'ldilar. Qilmas bo'linglar üzülmesin. Arqan aldına bağlamasın, mal basın. Gelgen konuklarına barimizdan rahmat. Ay barakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Жақсы сендер болсын, әрдайым ошо жаштын эмесине багышта жакшылыгына сүйүнүп бере эмчисе бешиктер болот. Barakallah. Кошулушуп эки жаш жуп болуптур жар-жар, кубанышып эл журту кут конуптур эй жар-жар. Толкуп келген мейманга той баштайбыз жар-жар, болушунча аянбай бой таштайбыз эй жар-жар, бой таштайбыз эй жар-жар. Алтын Ордо гүл бакча калалуу бол жар-жар, артыңардан эрчиген бала.
beş birlik dayanıp duralım. Keyingi konkursantlarımız olsun.
sulusu bolup, Murrat Kudamız ordumuzdan kırıp koyumuz uça siz tarafta tartılsın. Uçaklar da Evet, başım oluşanlar bir birlikte şurada da kalıp direkt gelip gezike çıkaran turcu meymanlarımız var.